ඒකනේ. සරපයාගේ පොඩි ගෙම්බගේ සයිස් එක බලන්නකෝ. අර හුලම් පුම්බලා ඉන්නේ. ගෙම්බා පුම්බලා ඉන්නේ. ඔන්න සෝභා ධර්මයේ හැටි. हाँ हाँ तरम बारन लोके स्वभाव आहुर को केक देखो सरपया नाम दन्ने अहुर को केक देखो गेंबा पुंबा नहीं दन्ने अहुर को नहीं अहुर को गेंबा हेरो लाइन कैंसी नायक गेंबा मैल लेते बेरनो के पवाक कहते आहार दामे